Imana yacu nihabwe icyubahiro. May our God be praised. Dukomeje kuganira amajambo y'Imana. We're going to continue preaching the word. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo weho ubwawe umenya aho uri. It's a very good time for you to know exactly where you stand. Tugiye kuganira ku mugabo umwe. We're going to talk about one man witwa Zakariya. Who's called Zechariah. Zakariya uwo yari umukozi w'Imana. Zechariah was a man of God. Yakoreraga Imana cyane. He worked for God powerfully. Kandi yakundaga Imana cyane. And he loved God. Nguko nawe uyikunda. Just as you do. Ariko. But. Ijambo tugiye kuganira. The word that we're going to umutwe waryo uravuga gushidikanya. The title is doubting. Gushidikanya. To doubt. Ushobora kuba mu nzu y'Imana. You might be in the temple of God. Ugakora imirimo yose. And you do all the works that you do. Nkuko Zakariya yayikoraga. Just as Zechariah did. Ariko ugashidikanya. But you doubt. Gushidikanya gukura umuntu mu mwuka. Doubting takes you out of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ushidikanyije. When you doubt. Bigukura mu mwanya wari urimo. It takes you out of the place you were in. Igituma abantu benshi. The reason why a lot of people. Ndetse basubira n'inyuma. The people turn back. Nugushidikanya. Is because they doubt. Akavuga ati ibi bintu bavuga kweri bizaba byo. They said to themselves, will these things come to pass? Akavuga ati uku kwitanga kweri ni ukuri kuzagera ku Mana. And then they said, these offerings that we give, are they going to reach God? Akavuga ati rwose ibi bintu nimbikora iyo Mana iri kundeba. And they said to themselves, if I truly do these things, will God see me? Benshi bakora ibyaha. Many people sin. Batazi ko Imana ibareba. Without thinking God doesn't see them. Bagashidikanya bavuga bati reka da ntabwo indeba. They doubt, saying that God does not see me. Reka dusubire kuri wa mugabo Zakariya. Let's go back to Zechariah. Zakariya yari umutambyi mukuru. Zechariah was an elder, a priest. Yari umukozi w'Imana ukwiriye. He was a true priest. Yakoreraga Imana n'umutima mwiza. He worked for God with a good heart. Kandi yari afite umugore we wari witwa Elizabeth. His wife was called Elizabeth. Biberaho nta kana babona. They lived there for years without a child. Ariko mu nzu y'Imana akabyirwa yuko azabyara. But in the temple of God, they would tell him, they would prophesy to him that he will have a child. Bigeze igihe ashaje. Till he gets to his old age. Bigeza igihe umufasha washaje. And his wife as well. Kibera gakecuru kagakokori. She was very old. Noneho Imana irangira iganiza Zakariya. God spoke to Zechariah. Iti uzabyara. And the angel told him, you're going to have a child. Zakariya yari umukozi w'Imana. Zechariah is a man of God. Kandi wumva yuko agaburwaga iby'Imana. And he would feed people with the things, word of God. Ibitambo yarabitambaga. He would sacrifice to God. Nkuko dufite hano dufite abatambyi. We also have priests. Ariko buri muntu agira ku mwanya gwe. But each person do what they have to do on their own. Bakaganira bati weho uyu munsi wa none ni weho urakora ibi. And they will get together and talk and come to a decision. Nkuko mundeba hano tuvugana. Just as you see me here today.
burya n'abakozi b'Imana babishatse kugira ngo mvugire Imana. The men of God made it possible for me to speak for God. Iyo batampa ubwo burenganzira ntabwo nari mfite. If they did not give me that right, I did not have it. Imana yabyemeye rero. God made it possible. Urabe hafi wumva uko ijambo ry'Imana yendaniweho riri kubwira. Be here and pay attention so you can hear what God has to say. Abenshi bamwe bati nuriya musore riri kubwira. Some people might say that it might be the other person God is Abandi telling. bati nuriya mubyeyi riri kubwira. Or is that lady that God is talking to? Abandi ngiryo jambo ni ry'abapasiteri n'abarimu. Or that word might be for the pastors and evangelists. Ijambo ry'Imana ntirirobanura. The word of God does not choose. Kuko nawe yari umukozi w'Imana. Because he was also a man of God. Kandi Imana yari muzi. And God knew him. Kandi yakoreraga Imana. He also worked for God. Noneho yagiye mu rusengero rero. He went into the house of God. Agiye gukora gwa murimo w'ubutambyi. He went to do his priest work. Babaga bagiye gukora iby'ubutambyi. That time when he's going to do his priest work, abigishwa bakaba hanze. The evangelists will be outside. Nkuko turaha. Just as we're here. Hakaba hinjiyemo umutambyi wo kugira ngo adutambire ibyaha byacu. And a priest will come and give offerings, sacrifices. Ariko twebwe tugasigara hanze hari. But for us, we stay outside. Yagezemo rero. He arrived. Akora umurimo w'Imana. And did the work of God. Arosa imibavu. Arosa imibavu. Ibihumura neza. He sacrificed it. He made a sacrifice. Noneho rero yagiye gukebuka iruhande rwe. He looked on his side. Abona umuntu atari yabona na rimwe. He saw someone that he has never seen before. Abona umugabo mwiza uhahagaze. He saw a very nice looking man standing there. And he got scared for a bit. Yitegereje wa mugabo. When he looked at the man, abona nta n'igihe yari yamubonaho. It was his first time seeing him. Marayika aramubwira ati ni njyewe marayika Gaburiyeli. Then the angel tells him, I am angel Gabriel. Witinya. Do not be afraid. Nje kuguhamiriza ibyo nakubwiye. I'm here to fulfill what I promised. Narakubwiye yuko uzabyara umwana w'umuhungu. I told you that you're going to give birth to a son. Ariko wanze kubyemera. But you did not believe it. Nabugingo n'ubu ntukibyemera. Even till now, you do not believe it. Aratekereza. He thought to himself. Aratekereza. He thought to himself. Arareba ati umugore wanje n'agakecuru. He saw that his wife was very old. Kari gusukuma. She's walking like an old lady. Ndetse yarashaje ntakija no mu mihango y'abakobwa. Truly, she does not even see her menstrual periods. Azabyara ati. How will she give birth? Kadusome. Let's read. Mama Murisa nadusomere. Mama Murisa will read for us. Luka igice cya mbere. Luke chapter 1. Igice cya mbere umurongo waho ni uwa 10 kugeza ku wa 25. Luke 10 to 25. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo w'10 kugeza ku wa 25. Haravuga ngo muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze
iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisiraheli azabahindurira ku Mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya, batangazwa n'uko atinze mu rusengero. Maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko Umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikanteturura mu bantu. Amen. Ngaho nawe bwira babandi bayingirisha. We're going to read in English. Line 10. That time came for this to be done. All who had gathered to worship were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to Zechariah. The angel was standing at the right side of the incense altar. When Zechariah saw him, he was amazed and terrified. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will have a child. It will be a boy, and you must call him John. 14. He will be a joy and delight to you. His birth will make many people very glad. He will be important in the sight of the Lord. He must never drink wine or other such drinks. He will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many people of Israel to the Lord their God. And he will prepare the way of the Lord. He will have the same spirit and power that Elijah had. He will bring people between parents and their children. He will bring peace between parents and their children. He will teach people who don't obey to be wise and do what is right. In this way, he will prepare people who are ready for the Lord. 18. Zechariah asked the angels, how can I be
sure of this. I am an old man, and my wife is too old. 19. The Lord said to him, I am Gabriel. I serve God. I have been sent to speak to you and tell you this good news. And now you will have to be silent. You will not be able to speak until John is born. That's because you did not believe my word. They will come true at the time God has spoken. During that time, people were waiting for Zechariah to come out of the temple. They wondered why he stayed there for so long. Then he came out. He could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple. They knew this because he kept gesturing to them. He still could not speak. Then, when the time came when his time of serving was over, he returned home. After that, his wife Elizabeth became pregnant. She stayed at home for 5 months. Then the Lord has done this for me, she said. In these days, he has been kind to me. He has taken away my shame among the people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twumvishije gushidikanya ko mugabo. We heard about the doubt of this man. Abantu benshi basigaye inyuma kubera gushidikanya. A lot of people stay back because of doubting. Cyabari igihe cyo kwitanga. Whether it's a time to give. Akavuga ati mbe bijaga hehe. They would ask themselves, where are these things going? Ntamenye iyo mirimo yari gukora yuko iri kuja kwandikwa. And they do not know that the things they're doing is being written down. Ntamenye ibyari gukora yuko biri kugera ku Mana. And they do not know that the things they're doing it's reaching God. Ahubwo akibona yuko ari gukorera isi. But they will think that they're working for the world. Ibyo bigatuma atayarambura ukuboko kwe neza. And that makes it the reason why he does not give properly. Kubera gushidikanya. Because of doubting. Ariko we ushidikanya. But you do not doubt. Twumvisha umukozi w'Imana. We heard the man of God. Uko byamubayeho. What happened to him? Marayika aramubwiye ngo uragobwa ururimi. The angel told him that you're going to be silenced. Ngo kuzageho igihe uwo mwana azavukira. Until John is born. Yagiye kuvamo. He left the temple. Avuye mu rusengero. He left the temple. Atangira guca amarenga nk'ikiragi. He started speaking in signs. Yabwira abantu akababwirisha amasinyi. When he's speaking to people, he will use signs. Noneho rero abakristo barareba bati burya hari ibyo yabonanye nabyo aho mu rusengero. The people thought maybe he saw a vision in the church. Mukundwa musore. Men of ladies and gentlemen. Mukobwa. Young lady. Mutagira ngo ijambo ry'Imana rirarobanura. Do not think that the word of God utaryita iryuriya mubyeyi. Utaryita iryuriya mubyeyi. Do not call it a word for somebody else. Ahubwo ni iryawe. But it's yours. Gushidikanya kwawe. Your doubt. Kuzagukura mu mwanya. It will remove you from your place. Kuzatuma utanezerwa mu mutima wawe. It will make you not to be happy within your heart. Abenshi ngo mbe ngo ntagiye gusenga ngo ntabwo Imana iranyumva. And then they would tell themselves, if I don't go to church, won't God aho hear me? nagiriye gusenga. If I don't go to church, ngo nayibonaye. Where would I see him? Nta munsi n'umwe. There is not a day wagenda ugapfukama isaha imwe that you will go and kneel down for an hour. Wagenda ugapfukama amasaha abiri. Or you kneel down for 2 hours. Imana yakubonye. God has seen you. Kandi niba ushidikanya, whether you doubt it, ukibwira iti ni iby'umwarimu nangwa ni ibya pasiteri, and you tell yourself that the word is for the pastor, aya magambo uzayabazwa. These words you shall be asked. Gukora umurimo w'Imana, to do the work of God, bikuve ku mutima.
Let it come from your heart. jewe bimve ku mutima Let it come from my heart. nta gushidikanya kuriho Without doubting. menye ngo ndi gukorera ni uzampemba I should know who I'm working for and who will reward me. uyu ko yari yisaze yarazi yuko umugore we yabyara He was very old and he thought his wife would never give birth. ariko ibitangaza by'Imana But because of the miracles of God, igihe cyarageze wa mubyeyi arabyara Elizabeth arabyara a time came and Elizabeth gave birth. abantu barumirwa baratangara People were very shocked. umugabo we anari ikiragi ubutavuga And the husband was still silenced. bigeze igihe cyo kuja kwandikisha umwana A time came to go and take the baby to the clinic. umufasha we aribaza mu mutima we And his wife thought within her, ati umwana ndamwita nde I will take this child. yumva ijwi rimubwira ngo uramwita Yohana And she heard a voice that told her that she must call the baby John. aravuga ati muhamagare se She said that you guys should call his father. niwe wari ukwiye kuvuga izina ry'umwana ariko ntavuga He was supposed to say the baby's name, but he cannot speak. yaraje afata ikaramu arandika He came and wrote the name down. bagiye gusoma basange ngo ni Yohana When they read, the name was John, abantu barumirwa and people were surprised kandi ntaco yari yavuganye n'umufasha we because they had not talked about the name. rya zina rya Yohana ni Imana yari mwisi Because the name John, God gave it to him. nawe Imana irakuzi God knows you as well. aho unyura hose urakuzi Wherever you pass, he knows you. ibyo ukora byose irabizi All that you do, he knows. ibyo ukora wiherereye irabizi All that you do in secret, he knows. niba witanga iby'ukuri Imana irabizi If you give truly, God knows. ariko pasiteri ntabyo byazi But the pastor doesn't know. mu mwanya wo kwitanga igihumbi In a place of giving 1,000, uzanye n'ijana you bring 100. nta kiratuma batagushima abantu baragushima abayobozi baragushima The leaders appreciate it. ariko Imana iri kureba yuko wari ukwiye gutanga igihumbi God is was looking forward for you to give 1,000. iyo iravuga iti uyu muntu ari kunkinisha He himself said that this guy is playing with me. ko namuhaye byinshi gitumye yari kumva igihumbi akazana ijana rimwe no kubera iki I gave him so many that he was supposed to give me 1,000, but why is he giving me 100? ariko umuyobozi we yagize ate yashimye But the leader appreciated it kuko atari kureba ibiri mu mutima wawe because he does not see what's within you. ibihishwe byose bizatwikururwa All that's hidden, it shall be revealed. reka gushidikanya mu murimo w'Imana Stop doubting in the work of God. kora nk'uwikorera kuko ibyo uri gukora Imana irabizi Work as if you're working for yourself because God knows. itange by'ukuri we kuvuga ngo reka ntangutungo mbese kiratuma batanshima Give truly and stop saying that, let me give this much. reka gushimwa na pasiteri nangwa na mwarimu nangwa n'undi mukozi Stop trying to please the pastors or anybody else, ahubwo ushimwe n'iyakuremye but be pleased with God. aho hantu hazaba habonetse amahoro Then you shall have peace. ariko niba wiyobagiza nkana But if you keep doubting yourself ukavuga ngo Imana ntiri kukureba and you think that God is not watching you, uraburiwe guno munsi wa none this is your warning. nta mukunzi yari ifite nka Yohana wavutse ari uwo gukiza abantu He did not have a lover like John. Imana mu kumurema yaravuze ngo niwe uzakiza n'Abisirayeli niwe uzabakura no mu ngoyi Before God created him, he said that he shall save the Israelites. ariko Zakariya yabaye ikiragi But Zechariah became silent kubera gushidikanya because of doubting.
umugore warashidikanya his wife also doubted. ati nzabyara ncecuye kweli. How can I give birth when I'm old? Kadukomezemo. Let's continue. Dusomere Itangiriro. Let's read Genesis. Itangiriro 18. Genesis 18. Urasoma kuri 13 ugeze kuri 15. 13 to 15. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 18 umurongo wa 13 kugera ku wa 15. Umurongo wa 13 haravuga ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gishekeje Sara akibaza ati niki gisekeje Sara akibaza ati nukuri koko nzabyara nkecuye. Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka n'ikigaruka nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Maze Sara arahakana ati sinsetse kuko yatinyaga. Aramusubiza ati oya urasetse. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mubyeyi nawe. This lady here. Maze ngo Imana imugera iruhande. That God came before her. Ibwira Aburahamu. And told Abraham. Iti uyu mukecuru wawe. That your wife. Niwe uzabyara umukiza. Shall give birth to a savior. Uko babiganiraga bicaye nkaha. Just as they were speaking it, sitting around here. Like maze ngo wa mugore abyumvishije. When that lady heard it. Ngaragenda aja gusekera mu muryango w'inyuma. She went and she went to laugh in the corner. Ngibyo si byaba hehe nkande ngo nkanje umeze atya nuko nzobyara. Doubting that how will that ever be possible. Nukuri. Truly. Ngo maze noneho baba marayika babivuze baramubwira ngo mubaze ngo kwari guseka niki. When the angels that said those that brought the message asked him to ask her why she's laughing. Nawe ngo kubera ubwoba ngarahakana ngo reka dango ntaho nsetse. Because she was afraid, she denied laughing. Aya magambo tuvugana hangaha. This word that we're speaking today. Benshi bari kuvuga bati kwera ibyo bizaba. People are saying, is that truly going to happen? Aya magambo tuganira hangaha. These words that we're speaking here. Harimo bari kuyemera. There are people who are bakavuga bateye amagambo niko gahozwe gavugwa. And they say that these things is truly how it was. Kuramenye. But truly know ibihe birakuranwa. That as time passed, ibihe birakuranwa. Time changes. Ibihe birasimburana. Time changes. None namwe. You guys. Uvuga ati niko bizahora. If you think that's how it's always going to be. Ntabwo uzi umunsi wawe. You do not know your day. Ntabwo uzi n'isaha zawe. You do not even know your hour. Emera ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Accept the word of God as it is. Wagiriwe ubuntu. You have been given the grace. Utegutumbira Ponsiano. Do not look at Ponsiano. Undebe ngo ni njyewe yatumye mwaga masaha. Do not look at me because he has sent me ariko here utekugira uti nuri uri kuvuga. But and do not doubt that it's me speaking. Emera ukuri kw'Imana. Just accept the truth of God. Niko yantumye. That's how he sent me to say it. Ahasigaye numara kubyemera. After you believe it, Imana ikumpera umugisha. God will bless you. Hallelujah. Hallelujah. Turarangije. We are done. Abumvishe mwese amagambo. Those who heard the word of God, Imana ibagirire neza. may God bless you.
kandi n'abandi batumvishije And for those who didn't hear, Imana ibahe kumviriza kandi zabahe no kunyurwa. may God give you a year to listen. Bagende bibaza ikiri ijambo. Bagende bibaza ikiri ijambo. To go and think about this word. Ntabwo ijambo ry'Imana ripfaga guhundagara hasi gusa. The word of God does not just come like that. Yenda ni weho ryabonye weho urukuntumbira. Maybe you that's looking at me. It's Urukundeba for iki you. katari njewe. Why are you looking at me? It's not me. Imana ibampere umugisha. May God bless you. Kanoneho rero twese duhaguruke. Let's all stand